Nok mar remo kod omenda e osuptende mar chwalo chenro mag thieth mar ringa mar remo en midhiero maduong' mamiyo jotuo ok nyal dak e ngima maber. Kane giwuoyo e nyasi mar dhialo odiochieng' jotuo ringa mar remo mane timore Bungoma, jokanyo sekta mar thieth ochwalo ng'ur margi e wi nok mar remo kendo gikwayo oganda mang'won mondo owuog oko mondo ogol remo mar reso ngima jotuo. Jodito e sekta mar thieth bende okwayo sirikal mondo omed omenda matayo weche mag thieth nimar omenda michiwo higa ka higa ok nyal kedo gi tuono. Kata kamano, jonyuol bende ojiw mondo obed laima mbele kendo orit osiep maber e kindgi mondo ogeng' landruok mar tuoche. Hawa wagonjwa wa sickle cell wanatumia damu nyingi, na hiyo ndio kwa maana siku ya leo tumecombine hizo vitu mbili, because hii ugonjwa kila wakati wanawekewa damu. Inamaanisha kama damu haitoshi, inamaanisha tunapoteza watoto wengi na ugonjwa wengi sababu ya damu. Kwa hospitali wagonjwa wengi wanakaa muda mrefu, wiki moja, wiki mbili ukingojea damu. Bill inaenda juu sababu hakuna damu. Wengine wanafariki sababu hakuna damu. Ni shida kubwa sana nje tunayo kwa hospitali, na ni Kenya nzima. Langu ni kuomba community, damu hatuwezi kununua. Na kuomba marafiki wetu wa media and the public, tafadhali tutoe damu kila wakati ili tuponye maisha. Ukitoa pint moja umeponyesha mtu. Si vizuri watoto wafariki sababu hatuna damu. Inafaa kila mtoto akizaliwa apimwe ugonjwa. Hata sisi pia watu kubwa tupimwe. Ndio ukipata mwenzako unataka kuoa ujue nini iko kwa damu au hakuna. Because kwa mtoto akue na sickle cell inafaa baba na mama wote wakuwe carriers. Mmoja akikuwa nayo mtoto hatapata watoto wenye na hiyo ugonjwa wa sickle cell. So hiyo ndio sababu umesema hiyo counseling, premarital counseling. Before muoane mpime mjue hali yenu.